utaqaluaqimut uiguut taakua pinguartut ukiortartumi pinguartautit yugiteekani White Horse Yukon-mi unnuk taakua tautukniagahi arnait makkunneqqat amma arnait angayukliit pinguartit yugitaamna pinguagauniartorula atauhirmik niuminik atorlutik taamna natsinguatna artoriarniartanga taakua qaangertaunilunniartut arnanut makkunneqqannut taamna titiaqqimayukku hivulluilooqqimayut 2010 Grand Prairie Alberta mipinguartit yugit 7 feet 6 inches mut taamna attoqilooqqu natsinguan aamik Alice Renee Strick ikuni Alaska Muta taamna to adjitianganik attoqilorneq miyuq 1 foot high kick tuyiga arnait makkut Maddie Ko Alaska Muta 7 feet 6 inches taken in 2016 Nuuk Greenland mi pingwaruaqti yugit taakunnanili arnani angayuksarni 2014 Fairbanks mi Alaska mi pingwaruaqti yugit Melanie Curtis Alberta North mi utaq 7 feet 10 inches temali unnuk pa qaujigiarnaaqqugut itu taakua pingwaruaqtuni tekeni White Horse mi taakua qaangeqsiniaq mangata taakua uqartamma pingwaagoujunik tungahuloq migitsi tema uyamik tootelluqiliq mataqovianartoq maannallu taakua arnat volleyball-tingi akeraqartuti NW teamik haalakqaliqpigut 23 qaaqqimayugut Northwest Territories gut 12 qaaqqimattutik peanit laqiliqtut 24-12 maanit scoringuyut taakua arnait volleyball-tingi ayungikuniukua pinguatiaqtaqit tagbahalakkapunila arnat volleyball-tingi at naamna hivuddaqpa pinguagauyo tamaanili taakua tautuktahi inui pinguaquhin ipinguaqtut tungahugitsi arnait makkuktut armalu arnait angayukhiit 1 foot high kick laagauyoq qablunatitut taakua tautuktahi qauyahaqti taakua aaqikkimaaниttut itunik meeneqhiniaq mangata ammalu uuktoqaupmik atullarinnniarmik matatautugitsi teiko qupmariartouyuk mat aulijinniqoma 2 inches qupmagaugiartarniaq ilangi ayungitutjuit qaujiniarpagu kitu hivulliuniaq mangata piyuuminartorli uvamnu teemna Yukon-miuta arnaq balunniit pihuyui amma Veronica McDonald taakua pingualinit naarli qaujimagakkinangmineq qaujinnerniarput teemna takalaattummiuta arnaq ayungitsiamiarpu tautulougahi qablunatoqqayup mait kalaallutu uqartarmat upaktautarluni inungmut aperiaujartoriaqayup atataakua pinguartut haalakkalualeraangata uuktukanneruarpata taamna 1 inch ugbalunit 2 inch qubbaqakkaneruviu qubbaqup mangaagu apeqqoriartuyuyu taakua qaujahaqti volleyball-tingi taanaqtuali tubliani pingualiq miyut hivullaqpaarmi haalakkalortut arnait nunavut miutat quveegihiu quveanakunni ublumittao qeehungullaqilortunga eqqaumalorpagata ataatalauqataakua kinguvaangi paninga erngutangi ilulingi pinguariartortut uyamiktau himaliqmata goldni marruuk amma piqata qibleqtumik quveagivakka paayartuni wrestlingmi amma teikna nukaqa Elizabeth Voici Will Cove miutaq qaujahaqtayoqatauttuni pinguartalliniuyoq 1984 mipigiarlugu taakua quvianartut tuharlugit amma pinguatiartuju inunavut miutavut atiikkani haalakkaneriarli haakittut tauteimma haakittut naaqu arnangi pinguartut angutillu ammalu curlingtut pinguakanneriarniaqormata tuhartaujarlugit qaujiguaruvitabuuna qaritauyakkut qaujigiarnartuugaluaq taamna li qaujimabaqa pinguartivut volleyball-tu hivullaqpaarmi akeraqarlutik Northwest Territories mi hivullaqpaahaalakkartanga harimahigiu pinguariartortut naaqut nunavut miutat ati aksuun teikua pinguariartuluk taatsiartut atiikkanne ublumi hitamagik magu pinguarniup teema aqagu pingua peerpaleeleq mata akhorullarik tuunnukka atakkanneruami
Lakwa tawtuk tahi ang nait makkung nakait ang ayuk lilu na pingwakit yugo ataw hang mit niu minik atok sutik tam na napchingwat na akto kaya ngayak tangat 1 foot high kick. Ublum pingwalak to nalunang ito ko behok to take ko uyamik to yut kaya hungo yalaw ka maglata ko upering ilaw kapit at yung nita ko gama at ilaw kay mayumiglo at atagilaw takahibul la pa na pingwalaw kay makbad iperak tok suni hibul la paulaw kay mayok 1970 gold tax suni iperaw nga atok sugo at ko mabakata atalaw ka aking magibag kaluta ko ilang ikinubangi inuipingwa ko hin ipingwa matahuli ay pinyaklok butam na ang nanak tutsiyang ipok. Ang nainay takwa pingwak tot ang ayuksid amanukaksid 1 foot high kick. Teka inuit to tugyak to ami hubud kirni merkmat ahugo ko inuit pingwa ko hitaw tugo go gut siya merkut. Aki manat siya merkut to tugo yo ami hunut at ileo kitak tulo nang nilukta luta kayaw tiku TV kunuit talak tutit inuit artikun to games pingwa kaya to ko at ileo taw ni ko ileo yakangata kuveanaktok hakimanaktok tawtuk toyok mata nunak yo iluan ilang itaku pingwa ko ni ikpakitay kawyilak pugut yakumit silak tok time nakalas minute ang na makon itigang ikatimat to 2 foot high kick world record milat tok kalas minute na pitula mi ko na atidik kan mangit kuma tema time na ang nilulaw ga kangat siniyo ating atakat kang na ilakpok kihen ni kaya halagik pag kangamya tako pingwalak to yuk mata ukiuma ko penik kangata kihen ito hak titaw himagap to ukiupi nga hupenik kangata pigya ako malit na ay angok to luwa huli kanu kaya pigupta hinaw ya kilapid dito yuk manalumang ito nakangaluk ta 1970 mipigyak to pingwak ta mata at yagang ay yaw ipapit na kawgalok ama ukiungit imaliglutik takwa ukto wakto galit ataw hang may ukiyong mig ilagyak taw pat ayulagayak mata makuktun mo uktokat tunga hugit sila tamaw na ubagut TV kut takayak to he takwa man na pingwak tut tekni ukiyak tatong pingwak tut White Horse Yukon takwa menak kiji kawya haktit teko nga ukto kautit na mi atok na yak mayut amali kitu pangata ating akyo maktsyakalok mangata pinayak mayut kawin nak pukitut tingulak paw niyak mangata pingahulutit tawtik kupiutin na kalas sumiutat na ing minik to okay git siya mayak tok kangutat na ngoyak to kena yung itupitwak kwa ngayuk siuyak to aumim ni nukak siuyak to dalak ni teka tigutik ni yak tulak makaw yak tinik pek pok kinakaya tulak na kuvegi yaw de kitiuli ka bakaya takwa ilangi at iging ituyang nik aptok higayo ilangi teko nga ulas suti akpak sutik kupmugaya sutik ubalo batamaan ni nat singwa na atani sutik kupmut higayo patatakoran ni yut awla yiyakalitem na pingwa tulak tok chudi kolet atani daka iktuni akpangit tuni udlangit tuni nat singwa tabakulani tok takuyak taktuni tabalo pigayalak tuni at iging ito ni pikso sa kawyak mo yutakwa pingwak tingi inwe pingwak ilawngit iluni takokan neptutwit tekini tuyat siya to nga tamani to nga adawami mukak tigiyaw mga tako nga ubagot TV kunut ate kay laulib bak merit tati Aqua katiani lakik tut kawya hak tingi o kakatigi mayo yo kanwigya kap mangata
Aki kimagaluak mga talutak kwa atideo kimayuk. Teka ikibayok. Titerak tinga takubahi. Ataw hang may mga hangayok. Teka talutabang at hanga tuni. Titerak tiriyo yuyut. Takwa kubbagayuk by every 2 inches. Ang makingundak paro ang may pigeda ka nga 1 inch or 2 inch. Ihumak kakito yuyute kwa kitiktit. Pingahuerlo te uk totang na matakaw yamanak. Okay? Aktungit ko ni per na aktutit. Apitiarek ba atile kimayakaw yingit nama. Ami hugalwak mayut nalunang ito. Pingwak te would never mi kapiw ni ko te may lapi huyuy. Danica Taylor. Nukak. Juicy Pierce. Coach Giyoso ni. Ama ataw hit natin may ikalong miutak. At nga po ko kumamenak. Maya ko ameya. Iko kitigak to kimayo. Awli yigalwak taka atingi. Ay. Iko ataw tuk tehi. Tem na kalas semyod ang nauk tong nang napat daw to gumakpahi. Amiho ko matuuk tut takwa makong nakhait ama in ang ayukli ta bane ko ihoni. Ihumamek ko ngali. Tuglingan ito volleyball tuni man Nunavut 14 Northwest Territories 7. Hivildak pa may halak kip hakimalak tut. Wat siya halak alak tut. Nunavut mute ak tingi volleyball tingi. Uyamik dolok to ito kapayak ng wrestling tuni. Ang utini 70 kgs ni Okumay Nilik Samson Inaktout ang bayang may utak malo ang bayang may utamak Curtis John Talariktok gold dako ni ang mag Gail Kuksuk tama to ang nani gold dako to pingayon itaw kinakya ang bayang may utak na uyamik to lang mayok bronze mic tamangit kuma ulayot ko kitik kaya ko ilagaluangat tama ko mamameno galwa pati ko payarak tok wrestling yak tok tamang mit agbar mi uyamik ta tok ublumi gold silver ama bronze hare mabibabut kay ko pingwarak tok tuluk ta chairman ati aksun ati kanyak kaya padelek matay lahat ay mak ko limagin nakut ta pingwak tingi maang natigutit siyak tok daw may mataban nito nga hinga kami te maper man nalunay kibok o kautiyaw tanga mayut pingwak tingi amihung ilak pata 1 minute takwa how you hat siya yuyut timuldak pa ko nga ta ugbaliw ni tuglia pinahala ka nga ta o kautiyaw yuyut 1 minute kakutit ilang itabo nga mes nga hit mo 6 feet nga tanot pinakalwak miyut taman na taw tuk sumayaka yellow knife me pingwa pingit me ama northern games tit yu inubing me ayung itut tweet matay kanit guluk tay kanit to kala Steve Cock ni inubing miutak ama belly lani tay kanito to yak tok sumayo nila ko northern games ni akit ko yung mataping wang nangitnik daw tiyak to kay mayo take ni white horse ni tunga huglit hangatay ma gulog hangatay ma ukwa unanahak himayot na makkuklo ko no kwa ana hiwulip tin ito tabut ang night
Mapping nakkaid ang night unnaw nakkaid tawduktahi pingwaqtit titekani ukiaqtartam pingwaruaqtit yugit White Horse Me 2026 ublimila hitamagileqtangat Natset 11 2026 ublumit ublong nung uppadaqauyaqtoq taanalikingullaqaar may unnuk qitiktaulaqtut arnat pingwaqtit yugit tawduktahi Kuveriyo tato kuvena kuni. Tay quality of logo hi unnukha. Nap guangin ikigay namin lu figyatak sutik. Aqua takoran nila mayut. Tem na Rodney World Alaska Muta 191 feet 10 inches tam na ungahing na pamot titirak himayukut 1988 pingwalwak tiyugit tay ganip Fairbanks Alaska mi tam na anguyo nilulong mat kawin nang nakpo unluk ako uyamek dogelak pata ukaw tiyo nak mayugut erning ataw Carl Wool tay ganip pingwak ataw jangot ni angayuk lang ni Arctic Sport ni tem na kamayingat Alaska miut At ni maliwyak to na inuy pingwa ako hitnik pingwa katawtak. Actually ko ano na ko ko aw dapat tut over ting mahungin na ko aw layo kapta. Kanit to ang ito tilo nuna nakala abuta ba ni inuy nuna ni nuna gut mila. Nakwali itcha to make Alaska mute. Nuna ko nila nuna siutik kut atok tutik akkaloling nik aw lakaw yak patu in maka Fairbanks mik ko nga nuna kanen ut hangatang niuyak tutugli taban ito NWT mi Yellowknife mi te ako yak mi yut tuhun nak tutuit ukaw huriyaw kat tato tem na apto tilo ko mak matagul na ukiaran na tam nay la wag yakang ilakik tok at tugo ka kit nagutat kwa kauya hakti kauya hat siya yugut tigutik ni gaya ka nga tata ko aping wakti tiyak padek at tam na kauya manyak pahi at patahudi tiguti yak tulang ito te kuning nga kauya hakti ni kauya hakti ni nik Mana tako tugle ni pingwalak pulebale bak ni nunabut 24 rak mayok ama Northwest Territories 9 tugdingan ni pingwalak tut kanun niya pakyak 24 rak mayaangnat nunabut ama Northwest Territories kularak himalatutit akwa titarak tawag tut o kalimakaw pagka ami hullu angayok kango yung malik himak mata tam na ikpinalarik to pingwarak titugit pingwarak titugila 2022 ngutit yugo no kaktawlak himak mat nubag yapok pidyo taw suni tabong ang nilak himayungaw galwak taw ihani nokak titawlak mata ugong nalak to galwak kayo hindi lak puli 2023 kaya kuna Alberta mi kaya kuna nilak pugut ang mag-gold talaw kamayo ang tibut hakit yung awla yibunga tabo wakak tayo katawla ako mapudyo kusugak katigit sugo ang maluderen ikakik kuwayan nakilaw gold tama to akuta unno at siyamek kupenik himak mata ikayahut siyamek awla yiyunga kihene kuwayan nalaw to uyamik to mata gold mik halak ka matalu Alaska miutat yanik
Piak paleraw yak matakat pikyaw ko ang nat angayuklit makung nakailu. At iging uyak to ni tema takwa ing migut nang minna magiyam minik at uya jujut. Tema ukalaw ka maatanil datail diktik ubalunit. Kaya ko nga reak pata tuwabi uyat nakasutik. Tadak piknut tam na at tukayakot inat sinwat na tam na tadak pik niut atok tat tabunga tok kakayalik natakmut. Pinak de ko bitema pitsengi putit. Ikatutok pa ang nak ato tadak pimulut. Piyak magu tadak pingatam na tok kakayalik. Halak hakok putek ko tublinganit. Tublingan ni halak katutak ko unabut volleyball tinga agnate. Pingwa katarak to akira yangi Northwest Territories. Pingayot yo kay pinako to pingay kawin ng nakpok. Ako le TV kudubagukut daw tuktahi. Ang nait makung nakait ang ayuk silu. Daw hang yung minig atok sutik tait na natchingwat na atong niluk tanga 1 foot hike. Takokan na rumak mayuk angutit pilik payuk tagak nakak ni miyak maman na kun ngera tok himayunik. Teknikan ni rumak tok amihut siya me ato tiwayuk mata kinaayong ito mangat. Nakwa to ang nathe ay to nalunang ilak. Kup atok mangago ameo. Atok tangago. Ako kau yihak tingi. Ako nangauk to kau tit nane tigumit te me yuyup te mauk to ak na darabatam na. Au mim ni tok 2 inches. Yuyuk kok tok au la yiguma. Akige yuyang atam na. Pingayot ni litay ko bali bak tingi pingwang na elak miyut. Nunabot ma goyak ni halak kakimalik tut. Northwest Territories me tut halak kangit tuhuli. Akwa nunabot me halak hakan yakpata tema ataniet. Pingwak tigilak takatema tekalilak mitok ilangi hakit tunik. Mako gaglat bali bak tilaw kam paningi mako hakit tut. Hakit siya yak tutiglo. Awle yinak let ukiyo 26 ngulak tok te kung ngulak sumagap ta White Horse mo. Hibul da kaut siya mak tuta. Kigak to ituta nunabuk mo kapta. Tama haki magilak taka pingwak tika bali bak tika. Coach gilak si magmanga. Kuwen na riulak si mayok. Hey, naaw paluk tumatok tok nalunang itok. Kalas si Muta. Mani. Dati how many itok? Kaya matoto ni toto ni agahi. Ukawhak ko at igingigayak matunak tok. Ataw hang may itigang ano tukirang na kaya agok pidliw yaktuk pidliw yaktit takwa pingwaktit lang itigot ukawhak pa at igingigayak mat ukaw titamak nga ukakoy kupi nang mine ukaw hehigit atok lugo kaba atok po ukaw hit nakakaak dami tatit. Piyak paleraw yak to nila. Ako daw tuktahi ang nat makuk nekat
ang ayuk sing do pingwakit yugutan na 1-foot high kick. Ako ang yaw niluktot pingwalwak takit yugo nila ang nani makukto ni makung nakani pingwalwak takit yugo 2010 Grand Prix Alberta mi Alice Renee Strick Alaska mi utak 7 feet 6 inches ang mapingwalwak takit yugo 2016 Nuuk Greenland mi Maddie Cole Alaska mi utak 7 feet 6 inches daw at tulaw kimaya ang ayuk lang ni ang nani 2014 pingwalwak takit yugo Fairbanks Alaska mi Melanie Curtis, Alberta North mi utak 7 feet 10 inches. Takwa unuk pakawin ng nakpo takwa hikumitaw na mga ata titirak himayuni takwa. Kaya maliik pagkakawilak po hikumit sila ako kalas mi utak 2-foot high kick juga ang nat. Kaya makapingwa katawag manilaaw paduk na ang jacket lo. Piyumihong nakla kawin ng nakpo. Ilang ayong itsiamek tok ataw ka pekay lihak tot ekay lihak tot ukiuluk ta pingwak lang na umikhanot ikaw magyak tutik maka hiwud di ugayak to nga ihumabagtut ekay lihak takit si ihumamut to kuvenak mat ang mahilami pingwak tak linutak kata kuning nga kakitawyat nani pingwa meto ayudak mata hilat chaw yakangat aning wa taklit ana nagilaw ta nuta kalaw mami hunik ana kalaw ka masaban nik nukakak so nga pinga hunik hunaw baping ma ko yip palawk tok ana naga ay yumakap ta takahimbalit ta ani anek lang ilata taman na kaw yihalok ko nga pingwa nang mito ana naga kuya giya kalawk mat kibeldek inwit pingwa yuwit et kaybak pakatamani mahuli alis ip karnak tuhan ya robit halor ya pagit tago yakangap kit anan nagilawak ta ek kaingin na yugat ko aqua volleyball tingi pingwa tut pingayuat lut pingayungan i third match milak tut Pek paleraw yak mata kay makuvegi yobot ati bukan narik ati kukatak pok kay manam magtok ati do hop kaniwilak pakya ko kwa kapiulak pakya pek paleraw yak tut kawin na nak tutipinga hungo na mga ata pingahut na uyamit to na ni mata ako ako ko mayut na kay makuvegi yo dere bati ayong nila akit ako ko na lakpatok ayay sige kiyut angod yak
Ilangi okay kayo kaya ng ingminik ayong ikuni. Tao tukte hila takwa ang nukaktit ang ayuk tilo. Tao hang meniw minik atok sutit na natsingot na aktong niliwa 1 foot high kick. Pingwa tunit tao tuk palyam makapta. Tiyak palyam mata. Tema curling tinga atayo ko hindi. Kubena tutuhak tugo. Tako alipayak tut penik tutit ang nagawala Eskimo wrestling. Payak na ito Inuit Eskimo la magutaba kay Alaska may pingwa may yakano pa yung mga takaw. Unya tuti yaw gyang net. Atok ko. Ayun ni kuning. Ramna uktok out 2 inches kubbare yuyok. Ako pingwa tiluk ta tam na akto anik kangat yuk. Kingul pa ko lekangat kaw yamalik pata ataw hiu lekangat. Uktukan na kwa mga tam na pingwa ti apereyolo ni angek pat ihumak hokayak 2 inches uwaluba 1 inch kano. Ihumak hoktitel lakigayak. Tam na kritik ti. Kaw yinyak ko ti apiyok ang mga uno. Provian na kita utuk-tukit. Teka kung nga to amiho ko ni ipilit ko mata. Hindi akong natuwa yuyo. Jimmy katakon. Wakad lang ayung nge. Nunabot mi ito kokok to mi atok mat. Ati kimaga maubam ni ikulok. Tani kalung mutat na ako. Kaya naman kaya nga Susie Pierce. Nunabot mi ito nut. Lukaksang nunula. Ukwakot. Akagut daw kiting niya mayut. Kaya ko alila yun. Kau tu inapkit ki hani. Akago kiting niya may matakaw yung man po he. Hunaniping wana mga tama na okak na ayok po nga. Yani ukaduk bigo maayong mga ukaw ti yumak miyak pi hunanik pingwa to ni tabo na ubago TV ko nip tati chi yumak may bata. Inuk titut ukak luta. Ati ayung ngilak ay kut hook kaya at tumitak angat siguro tidak ko kala ayay kaya natin na kaya ayung ngitwin naktok pingwati kala ayok nakayuit talaw ka ayok pitit tam na ayok tutipit tugo katat suto ayok matakinaw galwakot ayong itutit pikalawa ka ayong ikan na tutit kubak yak lugit kubegi lugit nagligi lugit pingwati titi alawa ka tuti galwa mena kiyu gubit amal pingwati lug ta che me pingwati lugit hop ang ayukli avane koto makung na kayman iwunim ni titak himang matayla natang may mani ang ayukli mani makung na kayt
Piaqqalliaqaujaqtu nila taakkuatautuktahi. Paallakpoq tutsiagit putaamnat naa'an ningeqqo'mat nattiqtaimahaneqtaugiaqarniarmiyoq. Qaniuliulerpakkiaq ilangikamillaarluti ikuaqqajujut taakkuninga tukkittuunivanusni atungillariqlutik ilangilu aliqti himaguayuittut ubbaluubbia taakkua atoqornartangi pukkiktuunila shoes running shoes atuyuyangi aulajiyaqalinukaqa 1984 pinguariartormat kamillaanariqluni pukkiktuornik atungittuni pinguayulaortoq quyagihimayakkatau tuoqaritaq anigaqaunnaq tuoiisaluk nutaqamakkut naarluni ikini brown foyangini qiteqtiqsuumi pinguaqaangata naamna aliq naaq tautuktanga aktoriaqulaoqqimak mugu Joe Cape teimak apinguariaqma nukaqa uiqililaoqqimakmat matnaaqqimapagit tuhaanneruvit Joe Cape oi ayay lihungi pandai dattutaakua ila oqautiyaujuutaakua qaujahaqtini 1 minute qaleqtutit katimattutiika makkuktut an innauneqqait amihuyaqaaranta pinguariartortut tuiuttaleqmata hitamanguortutik ate attoqujuliaqavu ate ayay tiamea uniorpa qubbaqtuugaluaq uniorpa ilangi attoriartuujatsiameartugu aktungigayaakkaangata taamna aktulluavingikaluaq mangaaqaujahaqtautsiamiammaayuyut aktoqa ayay mitsiangit mattugutiyut naanguteqivutaamna pinguaqqitnaaq qaviagayauli ukkeqqaqitsi yay hup wah ilangan huyuk matanipaitsиамеартути илангипигуажужут таама уккулутоотулоаққугут палаассанниитто нит аақужингитто Aqualitugliane Baalebaqtut nunavut 14 raaqqimalektuq ami pingayuatni Northwest Territories 13 qanigigtut wimanna angnait Baalebaqtingi Taakua taliti atutsiameammaarmiyut taliti atungipataqqu bukanna pigayangitutit ilangipingualinit naatautukniarpahi tallinga atullaqiyuyai
Nakaniuliulak pa kaya ako kwa. Ami hungi badde ayut. Kay man di pay tiyudak mata. Ati. At kaya lang milk. Tilo. Ati. Coffee atit. 1 minute ago, coffee atit. Hoop. Iguti yak tuloy ba? Ipik kung natay ka. Ami hungi pada raw yanak may yutak ko. Tawag tuti ang naimag kong nakait. Amma inaw nakait. Pingwakit yugitay ka ni White Horse 2026. Bukayak tatong pingwakit yugin nila. Amehut. Ang ayok ka ngayon malik hima matatakwa pingwakit yugin takot takama ay yakalong nik adjiliw tawdak tunigdo. Kubaya na ko ni. Aktok pa. Kubaya giyobok. Ayun nilak. Kapin ang uliak po uko. Kini kaya kulit daw yak himayok. Takubaka kok hoktok. Nunabik miutak na lumitok. Aktok po. Mga kubet sakit na kubet giyaw di. Ing miniupigik hoktok. Kubet anak. Atilo. Atilo. Aksun. Nunabik miyo. Atilo ka na. Nunavut 19 galak tut, Northwest Territories 14 ang nangibalibak tingin ni Pingayuan ni Pingwakut. Kuyan ni may okaw tiyaw takama. Nakakaw yung mayut Pingwakut yung lakama ang ma-officiate himat tunga coach ni coach tunga lo. Ami hungi dik padayo ta kwa tau tuk tahi kung yak tahi tabuna TV kut ni pivot ubagut TV. Akto ko kay. Kanyang nakitwa upak tiyo sini ataw hiyo ko ni. Nung nagkokokokak paduk to hilami. Hup! Akto pangot kok. Kakokang nanak ayog alas kami ang nangi. Ayog mititwita ko na at 1 foot high kick ni Pingwak to. Yan to, nung nawag kayo ayog mititwit. Time na kokok tumiya pa himayok. Tako niya kalak, tako
Jerome upset down maatilik kugarok miutak taken ito pekatingalu ang maangayok kangi na yang inigo tau tugyak tok mga inuit pingwa ko hindi pingwa kit yugo Jocelyn upset down tabak ako garok meto tabak ang yakalu tikin naktutik tamaw ngaktut tunga huk titaulit kuyan na mek pagi Julia Okrina o kautigap ma ingit chatok tumilata ko daw kama yapahima yakok tok tumi nalunay nilok mayok nunabut minga to ubalunay nunabik nakok himayumik takugama taban ni kung yakto ni naubaw ka tawtugayak tok nat Pingayot ni Likitiktut, Falibak, Tinit, Nunabut 21 Rak, Himaliktut, Northwest Territory 16, ang nani Falibak, Tinit. Kuyan na may ukaw tiyaw takama? Ay! Kay mahakit yun eh, ukaw tiyaw kuwe huk ka na kayak tungod ka. Hakil kayo panay ugama. Kaane ko na kahakit palaw tut. Sabat na ang ulaut. Leonard George, Sean Billy, Stephen David Harry. Kaya ay liw yung lakto nga kapin na anak kapin. Tay makuveho katigiya ka ani ka kaunak dali. Ang nga uyamik daw mat gold mix. Abto kay buteng anak ko baby yaw ni. Woo! Ako ma. Ayay. Tukakpok. Kok tumitain atok-tok. Kuyan na may pabutek ko out dak to met you white horse maangayok ka nga yu ilagay yaw yu pingwa pitpin nunabut mi utanik at to pa ing minakube huk kube chat pa kube na kuni kuyan na may papi ilagay yaw yu angayok ka yaw yu pingwa pitpin lutaka pin ing utap pinilulyak pin malik to hitay ko nga white horse mot tat ko pingwa ka tok yu wit to kapiw nang minute kube na mayu yok ayong ilik kanak tuya yuta ko ping watit na ilang itay kanit siya kangata. Kuveya na ko ni. Kap 1 minute ago ba tema 1 minute na ngulak matem na ukto kaktok. Ungataw pagutam na ato lang itok. Ato kayak heni pingahoy ato to ukto pataking ngulak parik pag 1 minute ungataw pat tema ato kayang itok. Pirayak pok. Aktungit mago. Aktungit tutut pinayagat. Oh! Pere botam na atok na. Ang nangok pingayungat ni hanak hakput palibak tingi kovea na kuni yay 25-19. Takwa halak mayo ang nat palibak tingi kovea na kayo alo ako ni. Tema ko tiyo ba 1 minute kap matping waktit na ako pa ni. Tautuk tahi.
Tek palejum nangulak liu kwa te makawin nanak pakitut giang nedak mangata tamna te kamayaw tin atok palelak patotut siya tutit ak tudwabik mangago amalutak kwa kawya hakti te kuning ukto kautit nanik namak mangata akik kaya katayuk mata pinayak niyo. Piulak pakyako kwa. Tako ila ang uyaw ni luktut hangat makung nek kanut pingwayak tok yuwit 2010 ngotit yugo grandparent Alberta mi ang namakung nek hani namna Alice Renee Strick Alaska miutak 7 feet 6 inches ang uyaw ni luktok adji siya nga dito 7 feet 10 6 inches nut namna adji nga nig aktok hilawak to na pingwayak to yugo 2016 Nuke Greenland mi Maddie Cole ang ayuk siyang nili ang nani 2014 pingwayo akti juga Fairbanks Alaska mi Melanie Curtis Alberta North mi utak 7 feet 10 inches ako taba ang hiniduk nat ay kapiulak pakyako kwa kawin nang nakaluakabok ukak tinga ukak tangit bata ubalo banipay tuyo bata tuhak tangit amamamiyan uga dawa kanda ko chikchik kulak mga tao ukak tangit tuyo gama one minute lagaw gabutim nakitik tingat at tokok at bigyaga at tokibag tawteg na piyak paleraw yak matela takwa amatitirak ting akik kuibad dapak tutik oh tigo tiyak to derebo at tungit pa pingayuag ni ayung ngihinakok at akatalak pok
Hakamagiyog talita kwaping waktit nangi. Yak padayaga luwakti yugit. Titirak tingi titirak padayut amaluta kwa maliktaw niyak misutik. Tamna nenak yingat nakagiyoyok inuit pingwa ho pingit ni ibulik tiyoyok au yahak tingit nik Nicole Johnson Alaska Mutak Pakwalu Amihut au yahak ti naking luktak newak taw yuyut nunabik mi nunabut mi Pakwa Amihuraw yakut Takoila kawiyahak tingi kawiyahak sa mata amalu tamna atut siyamek taktanga uktukaut every 2 inch kubbakan nirelik Alaska Mutak Alaska Mutak ang nak au paluktumi etoktok at tinga igi baka tamna ipakatautuk tukut takawan ni siyamedoktok amalu tamna kangyak nilulok tanga 2 foot kapu ukwik kaya ataloktok kangit maguteka world record milaktok tama Alaska Mutak na ang na atok pakay tamna mayokaw tini atok pandela ributakwa utik pandela mat uktukaw tinga namat sakalok mga every 2 inch kila kutik kiyayut mata kayin na napok nanilak pa kaya ako na 7 feet kaw nga taning nila tamla kangyak niluk tinga man na akwang na ang ayut feet ang manukak si pinwak tingi ang ayuk sanut 7 feet 10 inches kangi gaw niluktok ang nanut makinak kanut 7 feet 6 inches dahit na aw paluk tinunit nuyakang napayukan nutak emeliking kanuidak pakaya ko kwa amihong ituk angulya ko na kwa tau tuk sugit
Nunguppadakaw yaktot. Daw tukup tay makapingahut ang ulita kwa. Te maulaw kalwak mata. One minute to go kaya ako Pilang atok pa. Kuya na ko ne. Kinan kaya tawag na. Tautuk dahila takwa ang napingwakit yugatay ka ni White Horse ni. Ang nangalibalibar tinga halakak tut Northwest Territories may pingahoy tutik. Halaw ngitay nakun. Te makawin na nak kangagupingwakan na nak ang ata. Hakin man ako ni nunabot may upingwakit halak hakak tut atilo atsut. Ibaya ko yung ribut. Nalaka nga tako ven narik. Tako ako huyuk matayla ilang eh. Ibaya ko yobut. Hup. Tigo tiyak tok pa ila aktingit amiuk. Hup. Nali aktok hibok. Kalak kimnitok. Kutsi ko ne. Piyak paleraw yak tinukwa. Ang nait kaklit ama ang nait angayuklit. Tawduk tahidakwa. 1 foot high kick. Ipakakuyik matay kanalak tawbut kung nga kakunit. Pinag-akiarit na ati at good. Hop. Ayay ko. Ako nakitadaw to clue. One minute eh, maukaw tiyo ba 1 minute katuin na lektok? Aktor liw tok kinat na kete ka. Bit siyang ipok.
1 minute kalakpok. Kautiyobok. Pingwakti. Ako kauyahakti. Ihayuyud. 1 minute kalakangata. Ako pingwakti. Kauyinayak mata. 1 minute kalaktutit. Hup! At tungip pa. Ayay! Tiyak matay matiyak na. Take it daw pok. Pingwak tu hulit aqua. Atak na okak tangit. Anta mamaya na ugalak. Kaya tuk tu kayo makaalas kami utak talak pimitok. Hamim nito. Kano tumikyan atok-tok. Oh, atok pa. Ayun nilak. Tinat nakya. Okay, akim na pihuyo eh. Ada baka huli. Atok hibok. Oh. Uniok pa. Nao paluk tumatok to. Pihuyoy mo ko matamak to. Tamak ko kamameo. Unga higayak mat. Tem na ang napingwak te 1 minute kalak mat. Ukaw tiyaw bok. Hup. Ako katsakpok. Nao paluk tong may atok to kinakyak. Pihuyo yung mga ameo. Hup. Atok hibok natagat na. Kalak pinitok. Tao na to hita ko pingwayok to ukiyok to pingwayok to tawani. White Horse Economy. Tawani 732 unukut tamanali. Kikik talong ni kauyihaw tamalik to Adawa 1032 unukut. Unukok papi. Hup. Atok higibutam na ang nak. Hanaw paluk to may atok to. Tawani akani. King lakpak na ilo kumakwak to na unik himalik ko
Pingajuat ni aktungit magutay ka tiguti vote na au balik ti maadokto. Kapit na nguli ko kaya takwa. Emily King ating au kagawok. Ay Petra tem nakalasing mutat na. Tam nakalasing mutat Petra tuhak na kau yakat tayo yun ni Peyton na. Kingulak pa ako kaya lak matata ko akikok toyot. Ako liitsak mga ta matok toyot. Pingwak tinik kau yahak daw laki yuyot. Tawduk ti hila takwa makung nakait amma innaw nakait ang nat. Ataw hang meniw miknik. Tahit na aktong nilugat. Napchingwat na 1 foot high kick kablo natito. Hey, may laang na wood volleyball tingi. Hala kalaw to Northwest Territories ni pingahoy makiklutik. Hey, matayo huli. Tay ko akak tingi volleyball tingi ang nain. Tako alip payak to wrestling uyamik daw law kumako gold. Curtis John talarik tok ang tini. Gero kuksuk ang nani. Kiblak to may ang tini. Samson imektaut amma bronze and atak hingit nap ko kaya ni ulayo ko atak nutakakikogat takwa hitamat payak tut akpenit hitamat tamang mik uyamik tolok to unuka kuwena ko nitamat to hakto ipay ko yun nila rebut. Okay. Ti uneok pauk ataw hek isigang mut akis sigang nek 1 foot high kick. Okay. Okaw hek po nila at igingi gayag to kaya dito kihen na may akok tugut. Tiglo dan ato heklo ni aktungilek mago makakwerlo ni huluuk to relik. Ti Piyumik hukmat akut akwapaw nangek tau ba? Maaki kok tau nelek kok mititak kwa wat sige ang nelek miyut.
Ano kaya ako ti yoyot? Ati, hup! Ayek ko to ko ta. Kauji hauti vulli tamani 10:40 mo tok tavani 7:40 mo ha 8 mo ha White Horse Bay. Ika kapinga hut takwa wakti ni vago hivu hinne kauji gut ika kapinga humari. Ati, ay! Akto kuyoko kubenag kunin. Petula, aday au paluk tumi atok kanaslit na miutat na tok na lakok yo. Takoran niya tutjuit ako ang natao yung tutjuit. Haka magayaw taklit. Kut mga hunodap mga kauyigaw ang nakalawakon. Ati, eh! Ati ka! Tinan, keteng na. Ati, petula. Oh, petula at kakigibok. Kalasimit. Kapin ang ulit. One minute kap mag-okaw tiyaw na revok. Ayaw kaw tinaatut walak po takot kihiya mat 2 inches ngunang leak ikaw maguma. Taiko ukto kaw tit atut lakik tuman na ang mata ko kaw yahak tit ami huyut ataw hiyong itut. 1 minute lagaw kay time na kitikti. Nga daw tsaka ka nga 1 minute. Aktungi pa. Kapin ang uli kaya ako kwa. One minute lagaw kibok.
aqtoqqiguvutaamna hup uliaqqoqqa peeqqoq ayaeqtattaaq ayaeqqaqqigutani nataamnat naakinakia piuliqpakkiarukkua taakkoila tautuktahi pinguariuart ukiartartum pinguartut taamani White Horse mi arnait makkunneqqait arnait angayukliit taakkuminga pinguartutik 1 foot high kick laaqtauyoq inuktuli atauhermit niuminik atorlutik taamna natsinguat naa aktorlukangat isigangmut aqisigiarneq hup Alaska miutaoqqortuten arna uktorartoq pinguartingat tammangikkuma qappit aanguliinukua okay qanuiliuleqpakkiarukua qappit aanguliikkia taakkua arnanilaatautuktahi taamani White Horse mi pinguartiyugit majorautit atugauttualerimut uktorautillu 2 inches qubbariayuyoq aulayiguma amma pinguartiki hermiuleqpat atauhiuleqpat 1 inch ubbaluni 2 inch mut taamna qutsikivaallerlugu tapinguarutit atoqtauyuyu tamaani ila ananiluktaaq pinguartit taamna kitukkiarukua kinat naakiaruna kinguddaqaaqorliqtigunalunangittu piiqpadaaqmataamihut mihungitut naangulitaakkua tautuktahi arnait makkunneqqat amma taakkua arnait angayukliit pinguartiyugiteikini innugiaktu hiamiaq mataagakna tautugiartortu nipaitsialuku oraangata quviannarinaalatsiartartut qunniaqaartut
Kaujiguang na yuang may nang miniijik ko daw tuk ni kinahalak at wak mga ate yak ak tungip pa. Takwa to haki tingi ang nanghalak kalok tut 7-3. Tem makago pingwa kanya na tut. Pek paliak matela atayo huli ang nail haki tingi. Halak kalok tungo 7-3. Tamna kritik tinangat pang naktong meutak Malaya hitamek ni igdi khilak tok hakit tu ni tamna pingwa ka nga ta hakit ka nga ta hiwuldak pa period hitamani iti kapalulak tok atilo aksut pikanek tu tema hakit tingi taw tuwak naktugalo kaya tamaw naktok inuit taw tuyakap mata tagayaw tikut innakayaw yullo tema tamaw nakpaput Hatula kalasimut abak malit tok kinal dia yak aktung itaim na pad lamak pat tain ele au paluk tu me atok tok kalasimutak ikpakakli ayung ituloy o daw tuk sugutay nak hing mino okay git siya mak tok uyamik tolok lu nalagulimik kangik kislunilo himna 2 foot mi halagayaw nilulok tok kangil lakilaw mayaik pakak kanun nak palikaw nuk ilitak kitangit ama atang ni okak tangit matatay ka uli pingwak tumako daw tuk tahi piak palikaw yak matay la kapina makulik ko tu pinghulunit kawin nang nakpok ati ayung ngitat at kakakot ayay pekpo pingwak mako ko huli pingahungin akpata kutsi ko ni tamang mitakwa uktok nek tay kitaw tuk tahi talak pimni haumim nilu
Mukarang na ilarbe 1 minute ta kau yahati. Te pekpalo ko yede rebut ate kerela milut akut aktiga tula kelasik na miutak may tamna akiranga tabatok akto kaya kalak kortok ya pingahuli ko ahuli Lalu lang ito ay miliking amatim na kalas mute. Mataniyang naklet. Kuyak takto may pingwa ligi akto ni tautuk to hitake na white horse yukanmi. Kapin angulita kwa angayuk singo ko kwa tamangik ko ma. Teka la kalas mutak amma. Ina Emily King ko au paluk tin no yakak pat from Yukon. Nandi kaya ko kwa. One minute to go gyang na laribok. Huh. Oh. Pinga hoko matahuli ko pingwaktin. Ti uti yut nang ute nang nak. Atok po! Paluk tinin yakak napat Emily King Yukon mutak. Now kaya kam na pihuyoy. Hita mau leko mataw kwa. Humameak po nga.
Hmm. Kaya ko yung diribot. Piyo mi hak tunuk ko ate at pokliw. Aktung igayak ba? Ay, tiya, au galwak. Pingahot na nguli ako nukwa. Oh. Yung mino okay juga yangu kaluit. Ate. Ibay tujuit. Aktung ita. Ooh. Ikakamak o pingwala ko tunuk ko 9 mark mapigolak mata tama ni 6 mark ti igu. Takayun na ngunak lengo galwak. Hit na hauming meter kingulak pa kolak ko to na. Makakwek lo ni unik himalik ko ga. 1 minute tagabok. Atilo! Akto kaya ako. At tungok. Hup! Hup! Up to gago. Obet sakit atay ating hospital. Nali. Daw tutabuin na yokpok.
piulikkiaqukua ajoqautini atulianikkuvutakua qaviaqartiit uuktoqarnialermiyuut qubbariarniarnarliarmiyaa 2 inches naniilertua 7 feet ungataan 7 feet uleqquumat maqaa 7'2", 7'4" ungatauppalubba yai qutsikuni niviqpaknani tiiknaqaujaqtingan piqaanikkivuq piaqpalliajunukua naliakkiaqukua taitnanikkuvingajoq haumimni kalaallumiutaqat pitulaaqqa atingatammangikkuma aliqtihimajvit naataamna uuktoqartut taikunga taika aqiggeriarma immaqaa aktorajartaqa takoranniartut naatain atautuktugi ingminik uqigillariqtu kalaallammiutatnaaqarnaq taamnalu uniorpoq dutsiangittuq taiknaarnaq aaqikortuq qitermini taitnapinguartit aakalaalluut tahippa leeqaujagaattununni
qailiaqnitsiamataik tautuklugu Kamakkuktut naahulaatanneramik taguutiaqtortut naanagliknakuni ai hibu ullumiatungaartoq hivullerpaamatut siangiloormateenakalaallami uttukligani taamna uktulerivoq ayungngilaq uddianna uttuliga uvagooq ayai aktuaqiuat dagiktuukatamarmik алиакиаки наталерпимниитту нанерми алаасками утаунгинерпак нанерми таннааkiataikka atiigooq iqqaloquyulerivut ayungngilaq ayai napiiqtut naangoqqu iqitsak taliqmat nagliknakuni tannalikalaallamiuttaq nalunanngittoq haumimniitoq taqayuutukkunilaa tukliua pingayuat niuna pigiarnialeq piqpaloquyuyuinungnik ati uktornialeq magu ayungngilaq pinerluaqivoq nakalaallami pinguartingat arnaq angayuklerni
tippaleeraajortu taakka qauyuhartingi atavvuhulu taamna Emily King Yukon miutaq aktornerpaku teema utsikannereerniaq qauyinnerniarpoq minuuqigitsiamiartu taamna Emily ayay atauherlaa taamna aktungippaa hivullerpaanga tukliangna uuktulerevoq Emily King Yukon miutaq tautuguullariktoq qauyigiarpoq uniorpaa kingullapaaqqileqqortau teema Emily King Yukon miutaq tautuktahi Arnani angayuklerni taakkuapinguarti igu 1 foot high kick qauyihariartuteit napinguartingitnik qauyihartiit angayuqqaarianga Nicole Johnston Emily King tautugahi Yukon miutaq aktungi qatauba uniorpaa taupingahoyartuni teemauyamik taugiarnaaliit ullumipingualaortuni akkuatungahaartut katimayerluaralungni taikani tautugiarpoq qimayunik tungahukkutuuyu taakkuarlummaqhayerauyaraluk nialermiyut tuniaqqainilermatu uyamik tuuniartusi utera
Tema utir vut mo nga ubagut TV kut ta ko uyamik togyang le bata ubdo mi pingwak taw lok tuni te kani wait horse mi pingwak yak tu jigu ukiyap tak tu mi ta ko uyamik to ne aku ta ko ne pa kitu ne mangata. Receiving silver from Team Alfred Nina is Lars. I'm going to say the guy's last name wrong. Coming in at 90 inches. Uyamik toge mayuta ko ubdo mi pingwak taw lok tut March 12, 2026 ko kitu. Alaska is Alex, also at 90 inches. Receiving gold, Team Alaska, Parker at 92 inches. Ladies and gentlemen, your medal winners for the Open Male Alaska Marathon. Tabaw uyamik to yuto tuk pahi. Alaskan high kick tu ni. The medals will be presented by Beth Jansen, again, chair of the Underwhelming Court. Receiving bronze, Team Kalashit Nina, Randy at 21 feet, 2.25 inches. Tam nali uyamik to ne lak ayu Randy 21 feet lungo mihilaw tok. Receiving silver, Team Alaska, Molly at 25 feet, 5.25 inches. I Alaska mi utang kita mi kuk dari yaw tu ni. Receiving gold, Team Yukon, Bree at 26 feet. You can mi utak go tak tu ni. Ladies and gentlemen, your medal winners for the U17 female triple jump. Ta kwa mat kung nak khail uyamik to kan ha ku to tuk kahi. For the U17 male triple jump, the medals will be presented by Doug, the chair of the Underwhelming Corporation. Receiving bronze from Team Alberta North is Reese at 30 inches, 30 feet, 9.25 inches. Tam nali team Alberta North ngak to pinga yugilaw duni uyamik to ne ak to pingwalak to makuk ni kanut. Receiving Ukak tanga Team Alaska, Donald at 30 feet, 11 inches. 30 feet 11 inches di tam na makung na kani Alaska mi utak. Malu tam na hivul dari yaw ne ak to kinaw ne ak pakka. And receiving gold from Team Kalashit Nina is Brian at 31 feet, 10 inches, 10.25 inches. Brian uyamik to dari hivul dak pauto ni. Tem na okum me ak to ya tem na magumameno ka do ukak tok na tang met tay ka ni pingwak to ni. Kalat ka mi utak ko tay na hivul dak pawok. Kalat nunat. Ayung nilak. Takwa daw tuk tahi uyamik daw valde akaw yak tuit. For the national top, the medals will be presented by Elder Steve Coffey Sr. from the Indigenous Takoli Circle angutit angutit nabguangin nik itigay na meduglo kigyak talaw tut. from Team Kalashit Nina is Anushik at 156 feet, 7.5 inches. Tam na pinga yuguyoyok.
Ukak daw yugalwak. Ukumek paduk magawila time na ukak te mamaya na ugalwak. Receiving silver from Team Alaska, Kyle at 179 feet 8 inches. 179 feet. Carl Wu. Tugleriyaw tini. Alaska miutak. And receiving gold from Team Northwest Territories, Chris, with a new record of 217 feet. Dam na lahalak kato Northwest Territories miutak Chris Stipka. Dam na kangik kerwaktok. Dam na kangik nilulak magu. Rodney Worrell, Alaska miutak 1988. Buti dugu Fairbanks, Alaska miping rocket yugut 191 feet. Dam na li Chris Stipdak. Northwest Territories miutak Fort Simpson miutakala 217 feet mutikitok. For the U-17 team at a 1-foot high kick, the medal will be presented by Elder Steve Aqua ang night makung nakait ataw hang menu mini atok tudik 1 foot high kick. from Team Kalashnikov, Randy at 86 inches with 1 miss. Pingayuguyo tam na kalas ng miutak ataw hang mig atok hingite naksuni. Pingayuan no ikiyok. Uyamik tobok. With 86 inches and 1 miss as well. Tukihing para mamayan tam na uyamik toyok taw. Receiving gold from Team Alaska, Molly at 88 inches. Alaska miutak na hibud deriyo batam. Ladies and gentlemen, your medal winners for the 2016 National Open One-Foot High kick. Ay ideoriyut ate ka hovehuk tutik. Tama hibud deriyo Alaska miutak na makuk tu ni. The open female one-foot high kick will be presented by Elder Steve Hockhagen. Receiving bronze from Team Alaska, Alice at 88 inches. Alas tam na tugleriyo yok ang nani angayuk sang ni 1 foot high kick ni. Alaska miutak. Receiving silver from Team Kalashnikov is Petra at 90 inches. Petra tam na tugleriyo tu ni. Alaska na miutak tugleriyo bok. Receiving gold from Team High is Emily at 90 inches with 2 misses. Emily King Yukon miutak gold pass tu ni. Aqua angayuk sang ni ang night. Taw hang menu minik atok tutik tam na natsingon na atorak tanga 1 foot high kick. Tambataw tuk bahi halak hakut. Yukon miutak gold pass tutik kalas miut piglet. Malu Alaska miut pingayuk tutik. On behalf of the White Horse 2026 Archbishop Games, we would like to thank participants, volunteers, and spectators for making today's competition so successful. Once again, thank you to all our medalists. Kako ako kovega yovut. Uyamik toyut. Kovega yotutik. Pingwa chak tu yu te makagumut ako yak tongak pingwa te chinak mayut. Kawinera vukut. Pingwa yak tu nila taw tuk tu hite kena White Horse mi. Ukiyok tak tu mi pingwa yak ti yugit. Pianik pelera uyadak miyut akwa takon nila miyu ublumi. Maharim magibabut nunabut miut ublumi. Ami hunik uyamik taw mata. Ay ay idir qiyir yang nedak mayut inuit aneva le rawiyal dak tutitaw penik pale rawyak tutabani pingwar bingani tuhak naktut takwa takay kitsyar na mayut akagut taw pingwa kanya kar na mata.
Pingwak to ni tautuk to hi white horse mi pingwak lak tak to nik. Ukiyok tak to mi pingwak tit katik kangata. Ukiyo mako penik kangata ki heni tam na kayok penik pat ukiyo pingahut penik kangata kat tanali ko mata. Kawin na kumako galawa. Kanud data pinek mangata. Take na. Ikayok tigalok takaman chuami to Alex. Kuyan na mek para. Unukat siya na ako he. Kaupat uta ko makibugot. Uvang ulibak Mary tati. Ukak tigayoyok. Uvagot TV kuno.